2, 1. Our number one is Baten Gambane. You are an angel to me. When I run away, Shomba Shamatilo. Baten. Hello guys, I'm Amtiaka YouTube channel ina comment Lanwani Komenyiku batinga man. Mawusitiva siku rin'wana na rin'wana ni tshama mi tisela swilo swa proper. proper. So yebo namuntlha na maveveza Lanwani hi ta va hi karhi hi pronounce i shout out ta hina vanhu lava nga va commentaka la ka hi mostly hi ta va hi karhi hi announce i top 5 ne. Top 5 ya vona lava va vona ngo swa hina va likeaku hayi ku na n'wana vona mavona mara ko ku ri mi ta kuma ku kun'wana a hi mi voni ngopfu ku fana na vona vona va le henhla le moyeni se na n'wina swa mi takisa masokisi va khoma madyambu Ku va ku hi kale ximalana loko se loko a vo loko se hi ni timali ta hina se hi kula a hi ta wunise timali mara sweswi ma swi vona mose ku phandiwa hi to cancer ntsena va ri rito ra cancer baby hi ro ra nkoka. vito rin'wana ra matimba khensile khensa yi tlhe hi vuyelela guys hi khensa support ya n'wina na n'wina guys na n'wina mi hi landzelelaka ni So yeah, namuntlha hi ta va hi karhi hi hlaya top 5 leyo. If u lava ku yi vona tshama na hina mi nga kotli ku ya like, subscribe, share and comment. na wo yima kwalo ta kuma ku na we kumbe u le ka top 5 ku nga swi Kuma van'wani va tele kwala, kuma van'wani va tele kwala. Before ngene ka top 5 kahle kahle ta rhandza khensa ka n'we hinkwenu a hi u hlawula munhu un'wana kumbe hi nga ku hi nga ni xihlawuhlawu just nje ku khensa vanhu hi vona se va fona Lanwani. Sorry guys ma swi tiva timhaka ta ti-calls. So yeah, hi ta va hi karhi hi endla hi ndlela leyo hi khensa hinkwenu guys. khale ngopfu okay khensa yini khensa n'wina guys forget time Se va yi kumi. va ta check So yeah guys a ndza ha hlamusela ku hi khensa hinkwenu guys va nkoka la ka hina so namuntlha hi ta va hi karhi hi hlaya top 5 hi ndlela yeleyo. yebo guys tshamani na hina u ta kuma ku ve na ti-miracle kwale wela ka society ya hina Welcome to Batinga Ambani. Come Doug Lanwani. Komenyiku Imtisela swilo swa proper. Shomba Shamatilo. Baten Gambane. Gobore le tatana. Kote se le tatana. Gobore le tatana. Baten Gambane. okay guys hi karhi sungula number 5 ya hina ku nga Cindy Maluka Cindy khensa ngopfu number 5 ya hina u kona kwala ende hi kombela ku guys ha mi xototela mi nga tshiki mi nga fambi mi nga tsutsumi tshama na hina kwala wo mbirhi wo mune Saturday 5 o'clock. Yeah, so number 5 ya hina hina Cindy Maluka. So loko eka number 4 ya hina, number 4 ya hina guys yi ve tie ku na 2 hina 2 la ka number 4 hinkwavo lava i number 2 wun'we ku ta va ku ri Redwell. Lowun'wani ku va ku ri Thusheko Chabalala. So yeah guys, number 4 hit comment tie kuna Redwell na Thusheko Chabalala. Hi vona ti number 4 ta hina. Are you ready for number 3? Number 3 hina Tlakuso Masanganyi. Masonga hi tshama mi endlela video. Ya tshama mi endlela video Masonga. Kembere kwi. Kuna video leyi a nga request I think ya khisanana. ya khisanana no hensi Tlakuso hi tshama mi endlela video so tlhavu ya futhi a yi vona a tlhavu khensini a hi ri na yena ka life ya video liya ni kha hi bukela na yena siku leriya
Yeah, so number 3 hina ku ta va ku ri Entlakuso, and then ku na vanhu va ku fana na misa n'wana va ri i John, na ye ku na video yin'wana a nga yi request a ku kombela ku lo khizana na hi faka e mint, and then n'wana a fake mint hi khizana na, so a hi ignore comment ya yena, ya ri busy na yona. Ku na munhu un'wana ye ku fana na loyi wa ha commenta last ku nga Redwell, loyi a nga khome number 4 sweswinyana, na ye kombele video ka kombela mi kha mi endla challenge mi cina a yi ti ku hi ya cina xibelani kumbe hi ya cina yini na, kumbe hi ya cina leswiya swa baby leswi a swi kotaka ngopfu leswiya swa manguva lawawani. Swa manguva lawa hi swi swa swa ni kota swa ntsena leswi nga na mi ni vula swa mapiano ma masiku lawa. oh Vona se i jampile se ya. so Siya sweswo ma ku cinisa xifuva, ma vona ku cinisa ka xifuva. okay guys, Practice mara ta practice baby na ntsena. are you ready for number 2? I Pretty Charlotte Rihlampfu. Lava a ri number 2 ya hina Pretty Charlotte. Yebo. Hi ndlela leyo mi lava ku vona number 1 guys, tshama ni laniwani ya vuya sweswinyana swi la hi jike makete nge suki hi hlayi number 1 njhenjhe kwalani kwala. Number 1. We are ready for number 1. Guys. Not now baby market. So guys, tshama na hina loko mi lava ku vona number 1 laniwani a wu ri hi jikanyana la ximaketanini a vuya sweswinyana. U nga tikumela xikipa xa wena xava tiyingambani kwala na tikepisi ta kumeka lawani guys, mi ngo hi tlhavela riqingho ka 060 809 2125. Swikipa swa vatihingambani, golf t-shirt wa yi kuma na swikipa swa ma-round neck. Danko. Alright guys, se hi vuyile for number 1. Guys, hala maketani a ni yo dya xembe bu xave leswi swa serious swa ku nandzika swa N'wi xavela ice cream guys, a nga si tshama testa ice cream, a wu sungule ku testa ice cream namuntlha, so yeah that's why swilo swin'wana swa ku tsokotsakotsa, so ni n'wi fake xilweni munhu wa mina. ice cream No bola guys, no bola chocolate. ku ri swona gush Kutsokotsa gush. Yo. a ti cheri chukela gush. Yeah. Guys, no bola ku to win it guys. Okay, I counting down from 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Our number 1 is Trisha Mbali. Shout out to her. Yeah. Trisha. So laniwani kahlekahle guys, a hi ya hi ku munhu loyi a nga khomenta ngopfu ni ti-likes ngopfu, so kuma swa ku a hi yena a tshama a ri busy, so i yena khome number 1, and i big difference yin'wana leyikulu ngopfu na space xin'wana xa number 1, number 2, and then number 2 Charlotte na yo i busy shame na ya mukhensa because na space xa ko to number 3 na xo xikulu. Yeah, a xikulu leswi ya mara xikulu na lavan'wana va le kusuhani, so loko ri number 4, 5, 3 u nga hata u jumpa u wela halaya u hata u fika hala ka vunamba mani. So guys, na n'wina mi nga wari nghenani ka competition leyiwani, loko hi vona ku busy nyana hi ta hamba hi endla ti-shout out. Okay, number mani kumbe mundzuku mi nga kuma hi endla shout out ya 10 kwa ya vanhu va 10. Yeah, top 10 ya hina. So mara guys, khensa swinene, khensa ngopfu. So yeah, khensa guys, xa nkoka kahlekahle kumbe va ri purpose ya ku hi endle video leyiwani i ku khensa support ya n'wina, leswi mi swi endlaka swa tikomba ku mirhi a hi yeni mahlweni, hi nga give up-eni, so yona mhaka hi tile ku khensa sweswinyana laniwani. Va koho va khomentaka va ku tala, ha vona vo Happiness, ha va vona vo Bongani, vo Praise, Happiness forgive ya na n'wina ha mi vona kwala na va Hlulani Clinton, guys vanhu va ku tala ngopfu kwala va konyana va khomentaka, so mara sweswinyana hi lava top 5, so yi ri ka n'wina hinkwenu ha khensa. Shout out guys.
Ntshetlhe hi vuyelela guys mi vitana na tichamu ta n'wi tata hi vukhela kwala mi va te hi nga hambani hala va ri va busy ende va mi kombela ku mi veka tihlo mi hi vukhela kwala. So yeah guys, a hi tele sweswi namuntlha since it's Saturday mi nga rivaleni every Saturday hi tshama hi posta 5 n'wana na n'wana 5 ni madyambu ku na siku leri hi nga phazamanyana siku lera swi maki njhani a ni tivi ku a swi endlise ku yini phazama hi posta hi nkarhi wolowo mara otherwise hi posta every Tuesday, every Thursday and every Saturday ku nga namuntlha and hi posta ti-video leti posta hi 5 hinkwato tshemba van'wani se va toloveleli va ri ha swi tiva ya swi tiva kha va te hi nga hambani hi le ku swi tiveni and then ku va na ti-short videos hi ti posta anytime so mi ngo tshama mi photosile lexi xa bele lexiya xo kombisa ku va ri va postini hallo and then mi ya ma vukhela ti-short video ta vona mara leta ta matimba leti vumbirhi vumune Saturday so yeah guys ku na hi la khensa futhi la ka ti-subscribers ta ti suke xinkarhananyana ti tlakukanyana sweswi le ka 590 something ya 96 kwala so ya phusha hi le ku phusheni guys hi nga ku ngo fika 1000 vhela our goal I wisha nga ku ngo fika 1000 in 2 months hambi leswi 2 months tele in 2 months mara loko ho tlakusa masokisi mi vitanana guys hi nga hatla hi fikeni ku at least so mi loko mi subscribe-ile obviously mi subscribe to mara mi nga hi pfuna ku komba van'wani va hi subscribe-ela hi ndlela yeleyo na hina hi ta phusha channel ya hina ku a vona cause loko se ni cheka ti-video leti nga tenela ti tele kuma 100 and something ya ti-video leti nga koho leti mi nga kota ku ti vona mi vukhela mi nga borheki swa ku tala ende for nkarhi wa ku leho so hi ndlela leyi na mabebeza hi mi rhandzini guys yo kale mali swi endla ngopfu ka swo ndi yi bisa la yi vuya la ka wena ndi yi bisa yi vuya ka wena ndi yi bisa yi vuya ka wena yi vuya ka mina guys mara kheniseni guys so ya vuya ka wena